Ljudi bok, evo mene, ponovno, već sam mislio lagano da ću odustati od snimanja tih videoblogova, ali eto, Kinezi su me zeznuli, poslali su mi mailom upit da li sam voljan snimiti videoblog recenziju njihove navigacije. Onak si mislim a zakaj ne, pošaljite, budem napravilo. Ne? Danas ne možeš bez navigacije. Nekad u ona stara doba, onak vozil si se motorom, imali si te karte i ja sam bil jedan od onih koji baš nije volili jako pitat prolaznike za put. I danas je to puno jednostavnije. Svaki mobitel ima nekakve navigacije unutra u sebi, da li se radi nekako online ili offline navigacije, sad zavisi, možete koristiti jedno i drugo. Čemu navigacija nekakva na motoru ako imaš mobitel, ne? Ima ljudi koji imaju mobitele koji vrijede soma eura pa i više, ne? I onda baš da ti taj mobitel od soma eura ili više kisne po kiši pa da ti slučajno padne ili ne znam kaj, onda je puno zgodnije ga držati u džepu, ne? I koristiti se glasovnim, recimo navođenjem putem nekakvog headseta i tak dalje. Da puno puta bi me znala ta navigacija zbuniti i onda je puno zgodnije odmah osim glasovne upute i nekakvo vizualno navođenje imati sve u svemu da vidite kako to izgleda i to točno treba ići, ne? I sada ovako, vratimo se na onaj početak priče, znači evo ga, stigao mi je paket, čak je malo poveći, lijepo je umotani, kao da nekakva svemirska tehnologija, aluminijski papirić, Aoki sa 2 O, sa 2 C i na kraju I, znači iz Aokija mi je stigla navigacija C6 Pro. Pa idem to razmotati. Aoki C6 serija. Features: 6,25 inčni touchscreen, Dual 1080 prednja i stražnja kamera, Wireless CarPlay i Android Auto, Bluetooth, Wi-Fi za telefon i za kacigu spajanje, GPS navigacija, znači ima GPS ugrađeni, TF card support, tire pressure monitoring, emergency recording i ima IP67 certifikat waterproof, ne? Ok, lijepa kutijica, sviđa mi se mat plastifikacija plus lak plus srebro plus blindruk, a naime ja sam iz te grafičke industrije pa onda neke stvari me impresioniraju i unutarnja kutija sa lijepim poklopcem. Kvalitetno izvedeno, nema šta, svaka čast. Sad tu ima svega i svačega. Ok, prvo sam izvadio ovo van, pa da krenemo. Tadam! Znači, Aoki 6,25 inčni TFT ekran, touchscreen, sa konektorima, mrdo kablovima, to kad mu se moral pomučiti pospajat, ne, i tu je GPS čip. To, broj 1. Kamerica jedna, kamerica druga. Ovo je brdo šerafa, adaptera za kamere, plastičnih vezica, 3M naljepnica, dobro, ok, i ima šeraf cigeru, unutra jedan imbusić, to će nam trebati za montažu, plastični nosač za volan, to me živo interesira, ovo je nosač za samu navigaciju, aluminijski, ipak je aluminijski, onak nisam znal prek vrećice, dobro, super kaj aluminijski, to mi se sviđa, kablovinje, plus i minus, sad ovak izgleda po spojnicama da se spaja direktno na akumulator, ali trebalo bi po kontaktu nekak se pali. Morat ću ipak pročitati uputstva. I ovo je kontrola koja se montira na lijevoj ručki za uključenje kamere, za kretanje po
ekranom nekakvom, ono da ne dižete ruku ovoga baš sa samoga volana. Nosač za navigaciju koji isto tako kvalitetno aluminijski izveden, to mi se sviđa. U međuvremenu mi se ispraznila baterija na kameri, znači senzor tlaka u gumama, 2 komada, dakle ne piše gore koji je prednji, koji je stražnji. Piše, ima ono R, rear i F front, ne. Čak ono nisu toliko teški, oni su ono dosta lagani, tako da ne budem trebalo ponovno balansirati kotač, ne. Znači tu unutra je svo to kablovinje za kameru. Znači samo imaju tu oznake, na uređaju se nalazi, ovo je oznaka za napajanje, prednja kamera, stražnja kamera i za kontroler, ne. Biće ono to brdo žičica za povezati, dobro. Čak nije previše, ne. Wow, 64 gigabitna ovoga kartica. Dobro, super. Tako da ćemo to staviti ovoga unutra u uređaj. I opširne upute. Evo ga. Vrlo jednostavno, ukratko napisano. Idemo na sljedeći korak. Posao je gotov, sve je namontirano. Sam namontiralo ovak tu, na nosač ovoga stražnjega kofera, top case-a. Prednja kamera, ona se pak nalazi sada tu. Nekak ispred sam je tu postaviti. Malo vezicom potpomognu da čvršće drži ono. Jer ovoga nezgodna stvar, nema na motoru baš nekih ravnih ovak podloga na koju se može to samo zalijepiti. Na blatobran nisam htjel staviti ovaj žičani kontroler. Njega sam ovak tu stavil na lijevoj ručki, okrenuo sam na opačke, ali mi više se sviđa da mi žičica dole. Uređaj je na volanu namontiran. Kako to izgleda od straga. Žičice povezane tu, pali se sama navigacija. Malo je treba duže vremena. I ono malo mi je grdo sad to ovak. Moram paziti kak ću do ključa, moram progurat nekak ruku do kontakta. Dobro, ne kuže se previše ta kamera, tako da ne nagrđuje previše. Dobro, idemo dalje snimat vožnju. Kontakt. A ok. Idem na Sljeme. Daj mi rutu do Sljemena. Kreni ovom rutom. A dobro, vidljivost ekrana je ok. Ja koristim tamni vizir na kacigi i preko tamnog vizira se lijepo vidi. A ne ide mi se tu gore preko krematorija. Idem jednostavnim putem. A to treba uskladiti s mobitelom, taj Android Car. Vidim, malo mi na Hero stoji. Dobro, korigirao sam kut. A dobro, fora izgleda to.
Jedino ne valja ono to, taj touch screen previše oblači pažnju ovoga vozača. Čisto informativno treba dobiti neke ove podatke tu, ne baviti se previše tim uređajima u vožnji. Ipak je bolje koncentraciju usredotočiti na cestu i na događanje na cesti. Vidimo sad kamere. Ovo je očito stražnja kamera, prednja kamera. Uspio sam vratiti samo na tipku. Dobro, na ovom putu do Sljemena, na svu sreću, a na moju žalost trenutačno nema ni jedne kamere koju bi trebalo nam prikazati upozorenje, što je danas najbitnije. Na taj način vam se sigurno isplati ova navigacija. No, mislim onak za tu cijenu čisto ok. Puna cijena na njihovim stranicama iznosi negdje 191 euro. Ako ukucate promotivni kod umpadrum22, a imate dole link u opisu, direktno ne morate ništa ukucavati, nek vas odmah baci. Imate 22% popusta, što iznosi negdje 150 eura. 150 eura, onak, mislim, nije to puno. Ovo vam je ručak na Jadranskoj obali za 4-članu obitelj. Ali ako vas spasi nekakvih tu kazna i ono lutanja i sve skupa, ono, isplati se to staviti kao dodatak. Evo, lijepo se može baciti pogled na zavoje, tako da otprilike vam prikaže, sad znate gdje su serpentine, ako ih ne budete popamtiti kao ja. Gle, opet serpentina. Držite pogled na cesti, ne previše gledati u ekranu. Dobro je ovo sjednilo za sunce kaj ima, pa je tak vidljivost malo bolja ipak. Da, najljepša vidljivost je u sjeni, ali je čitljivo isto. $90 je čak dozvoljeno tu. Super, nikad u prekršaju. Evo, još jedan dokaz kak je Sljeme savršeni poligon. Ova kamera konstantno snima u nekakvom loopingu, onak, ja sam stavila 5 minuta, pa iz početka briše ovoga stare fajlove, ja mislim ono, služi kao nekakva, ne znam, u slučaju nekakve nesreće, sinte tamte, da snimi ovoga te podatke, ono kaj se to dogodilo. Ima ovoga isto sustav protiv krađe, ali ne shvatite krivo, radi se čisto o šerafima koji osiguravaju da vam baš neko ne odvrti navigaciju. Evo, joj, sretno me je dovela navigacija do Sljemena. No, nisam znao, zgubio bi se. Ništa bez navigacije. Ljudi, bok, kupujte Aoki.